Kanigay ko All India Radio Shillong kikubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakong sanjong kikubor mataga step kilong. Penpau Air Chief ke Indian Air Force Rakesh Kumar Baduria bakajing siat ya ka helikopter MI-17 kalong ka babak kalam. Lek ya kendo ulat ke jela meglea utata garoi ya menteri ketenat donar u Dr. Jitendra Singh banyak ren ni kijing ke jelam. Badha kayeng ka Shri Supreme Court ya kesiwikai pakan jubab halor ke jimpan jamin u menteri pelatin kabar rem keri India upi Chidambaram bat simti u Air Marshal VR Chaudhary kum senior air staff officer jong ke Eastern Air Command. Ki khubor ki babnya. U Air Chief ke Indian Air Force Rakesh Kumar Bahaduria hinin kesingi ulayat hu bakajing siat jongka India Air Force ya ka helikopter MI-17 ha Kashmir mena ka arnyo tadi uremphang mentau senam kalong jing bakalapalan. Haba ajing kren ha ka Indian Air Force Annual Press Conference New Delhi u Bahadura ulong baka Court of Inquiry kalap ha ekoipat bat ka IAF kalap pensidam ru ya ki armut ki obsar halo kajing siat ke jongki ya ka helikopter. Kuman pun kemau nremut kisipai ke Indian Air Force lambat uai urupai ba kiladu ya la kajing im halor kani kajing ja kabalaja kasngi baki lengsun India bat Pakistan kidang siat markiliang how line of control shisngi hadin baki Indian Air Force kalap long ya kabalakot airstrike. Ulat kejelam meglea u tata gata roy hinin kesngi ulale ya kendo ya u menteri ke sarkar me badi pe yak tenat donor u Dr. Jitendra Singh hanong ba New Delhi. Ha gani kejing elang u tata gata roy ulapin i kejing e jongbun kiliang jong kejelam meglea. Nagaliang u Dr. Jitendra Singh ulaya thu bak sarkar jong Narendra Modi kajupai khmat bhasha kani kejela bat sabaro kejela jong kathan satei lamingi bat kini kejela jong kathan satei lamingi kilayo ya sibun kejimun toy nak sarkar me. U Dr. Jitendra Singh ulaong ru bak sarkar me company thu ya kathan satei lamingi sakari borok kawai hane kawanra ya kari borok kawai khamjan shu ya kathan satei lamingi. Kahiyang Shri Supreme Court hinin kesengi kalapha notice ya ke CBI ban batha ya ke CBI bakan jubab ya ke jingpan jamin jong menteri pelatin kabar rem ke India upi Chidambaram halor ka INX media corruption case. Ka bench beladon lang da Justice Rishikesh Roy but Justice R Bandu Marhi kila batha ya u Solicitor General Utushar Mehta bo unai mi ha office CBI ban tho ya ke jingpan jamin ya menteri pelatin kabar rem kari na ka benta ban pelong hearing part ha khatsan trik urisau halor ka jingpan jamin upi Chidambaram. Katanat Health and Family Welfare kalas dang banthau ya ka kerwa pensangat rekam jong ka GVK EMRI Shispapra nadu ba ka jing rekam ka jongki kalasa penthut mentala ASEAN hakini kilai benai. Uskatri ka Health and Family Welfare u Pravin Bakshi uloong bayakani ka kerwa pensangat rekam on saay sa kinong penyat ka GVK EMRI Shispapra hadin balayo ya ka jing menjur na ka sarkar jela bat ula pentip ru ba kani ka kerwa pensangat rekam tang pet minyak mentala katanatan. U Pravin Bakshi ulay thuru ngalong biang u Pravin Bakshi ulay thuru ba kalba ka kerwa pensangat rekam kadang hapet binya kilat kilinti ka donru ya kinong penyat ka GVK MRI Shispapra ba kintindet ya jinge pher jimut katkom ka jing sngol jong Bakshi ba ka jinge pher jimut jong kinong penyat bat kinong tre ka GVK MRI Shispapra ka debe halo ka jing siu tulom namar ka Labor Department ka kran bet ba ka jing siu kam debe nong ka barit sya kinong tre ka GVK MRI ki arhut ki kertong shimet ki banya aireng ha ki election sitang samay hasila kabanlong ha ka apoy tarik menta umnai ka Congress Mary Kharpuri bat uba kumen laikman kilayo ya lagi jong ki shap ki bayadei bat ki badai rupa la aj munjur da ki bor ki badai pet jong ka tanat election ka Congress Mary Kharpuri kilayo ya ka rolar kum ka shap ka jongka kalba uba kumen ulayo da usang kum ka shap jong kumba ka por balabu nak benta ki kertong ban wan kerteng no kelakut no ha kasni pelai baro anrewut kala thep kerteng ban aireng ha ka election kinyat bet sakman nalor kini ki arut ki kertong shimet samut ki kertong ki banya aireng ha ka election sitang samoy hasila ki kenthop ya uba balajit sindram jong ka UDP uba Bating Shine Light Mon Renga jong ka Congress uba Mosjur Rockefeller Wanswet jong ka PDF bat uba Joshua Wajri jong ka BJP. Kani gade ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya ki kubor. U
Menteri Kampoyeng Jonggari India Amit Shah hinin kesni ula penyat ya ka high level committee hanong ba New Delhi banyak keren ya jinglong jiman jong kaput India. Hagani jingalang Amit Shah ula ong bak sarkar Narendra Modi kam ailat ya ki kamle no ki kam bamsap bat kunju ya ki jingkhai tu ya ki tiasiat ki drop bat ki masih kaput. Amit Shah ula batha ya ki officer bat kimpet bahaya kani. Hagaju kapor uni Menteri Kampoyeng kari ula batha ya baro ki DG ban pet bahaya kaput bat ban pha ya ki kai pot syakatanat halor gani kakam. Amit Shah ula pen pauru bak sipai kaput gidi banyo ya kijing dongkam gi batikna kum kayeng kesem ke papaka kijing sumar bat kijing ajing hikai. Hagani kijing elang la don langru ki home secretary ki secretary border management special secretary internal security bat ki director general jong ki border security force sasastra simabal Indo Tibetan border police bat ki Assam rifle lem bat ki head officer jong ki tanat Kampoyeng kari. Air Marshal V.R. Chaudhary ula Shimtino kum senior air staff officer jong ka headquarter Eastern Air Command hinin kesni. Chaudhary shwa ban Shimti kum senior air staff officer ula long shwa deputy chief jong ka AIR staff ha AIR headquarter Vayu Bhawan New Delhi. Chaudhary uderu unong puli barim jong ka National Defence Academy bat lapha yu bandon ha kaliang ka jinga kontma jong ka Indian Air Force ha ka arkondai tarik unok pra jong usnam ka kandai spa pra puar. Une uhe sipai lingsun ulanya bun tili lingsun ki bakentup ya ke MiG 21, MiG 23, MiG 29 bat ka Su 30 MKI bat ula penut por halingsun la kumbalai hajar praspa kenta IAM. Chaudhary uderu flying instructor jong ka CAT A qualified ula pendap ya ka graduate naga Defence Service Staff College bat ula longru rating instructor bat examiner ubat ben. Kumbala sungthu bakanlong ka Reserve Bank of India hinan kasing kala pinhiyari ka policy reported ka baha papo ka liquidity adjustment facility da 8% basis point syaka 1.4% na ka 1.7% bat kani kantri ka mardorno. Hagaju kapor ka reserve reported ka baha papo ka liquidity adjustment facility kala yer syaka 0.94% bat ka marginal standing facility rate bat ka bank rate syaka 1.4%. Ka Indian Institute of Technology Guwahati kalaya soy ya ka MOU ni ka Memorandum of Understanding bat ka Pollution Control Board Assam bante lakam ya ka jing penjabo ya ka air hakisan tili ginong ba jong jala Assam. Ya ka ni ka MOU la soy hapo ka National Clean Air Program bala pinmi da ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change bante lakam ya ka jing penjabo ya ka air hagati Naugong Nalbari Sipsagar bat Silchar kabalong katkum ka kaipot bala palat da ka Indian Institute of Technology Guwahati kesni. Ya kini kisantili ginong ba kibadon kajingjabo kaleer kabalapoy ha kajingthaw kabalong PM10 kabalatam ya kan rupo microgram per cubic meter. Ka Jawai District Presbyterian School ka balaseng na do usnam ka kandai spa saw kula rakhi ya ka Jubilee rupa menak sing palay ha ka ba umentri ka tat puliputhi jong jala ubalakman rumbu ulalong kungsan kani ka school ka balasang ningkong ha class nursery ha ka yengwai ha chutwaku but kadai house nam arja khanre ba kani ka school ka yo ela ka jong ka school hayalong haba ajing klan ha kani ka sngi ubalakman rumbu ulaya thu bana ka leng sarkar jala kala pan kentu ya sarkar pedang ban bat ya ki school balaseng na kibalang de ban pinya de ki bor balang ya ki school managing committee ulong ba kaniya kan urlong tangla da don ka jingat lang nakalang kinong hikai ki managing committee ringkat ka sarkar ba kanu ka rajong sarkar jala kanong sonsar na mata ka jimentoy ki khna ka jala uba lakman rumbu ulong ru ba ka National Education Policy kan wala sibun ki jinga ki school ba pinya da ki belang ni kinyam ba per kumach kumau ka Jawai District Presbyterian School kalanang ya bat how news nam kala yaban play ya ka proceeding secondary school class 9 ba ka jingdan jong khna school kalong lais bangun. Haka kuboli lekay cricket jong ketes ka paningkong hapadeng ke India Persia ek South Africa ke South Africa kelatiat lais pa prapusan ron bat haprat liki wicket haka sinibala jong ke jingi lekay bat duna sa sispa kat ron bantam haka first inning jong jingi lekay kibatit bun ron tam na ke South Africa kilong welga ubalatit sispa nrip horon bat u konten dikok ubalatit sispa kat weron unong kawong bol basimbun wicket nag India uday washun ubalasim san wicket bat a sispa apupraron naki South liki over ki baula kawang. Ka India ka first inning kalati sanspa aron berhap no nyot ligi wicket bakal pati jak South Africa bakal tit bundan tam ki India kilong u agarwal ubalati halu aspa khatsan run.
Kapto ka khubor kilakot ki Buwan Shaphi nak studio jong ko All India Radio Shillong but sak hindi por ni seso ba daily station nak banta khubor tin hindi ha por prabaje but khubor tin phareng ha por prash pawam kani gade ko All India Radio Shillong